Karamawa, ito ibigay din. Ang tala ng program, tinulungan ko ito na tayo. Ignan claim ka muna, claim ka ulit, pray ka naman lang nila. Mayor Reynard, Minister Ro, Ibarben, Rain Meraber Petlo, Chipunin Rainin. Imo danya naruan malago, tingnan lalangan, Robilan Maya, ngay marong dom, kanya, kapalagyan hinaragan jar. Mol, cuy kubai beronam chargia. Chonin rajilagon rana malam ai bojo jo ani jalolap cheme mujilang. Ewi me cheme na mi rojan bulam Jesus Christ. Kalau kam molulok modagan bono modalok. Yo kama kikian no jedur jaje lojan. Chalo kam tamak kap kajiri kam ne rajilago rainin. Akan yaga kap kajbaro kam ngan kim kajuju pamle kam. Elap dalang alinam yangin. Kami meron rajilago rainin lo ai bojo jo am. Ilam katakaliom Romeo lemenin kamal man kino dimjit ko merai ko alo kan ai buje jim kajuro am kem jala ke bolo cholo ani si jella ko engin e yuni nam ko ba to ki pendol lo yenin moda jala mon malong kan kamone program ina yenin ako kem gran pajara jenim kajite ki pam kan kajur kan marong am el dada kam jojum kamal ba yenin en juni na mal imai buje janjinon programin ngan ngena chamlok kajaraman president in alalinam kajaraman merin kajuju minister rain senator ro irojo malabroam ilo lalinam dalam dana kajaraman majalalan ilo ciponen rainin wali independent kemichar ilo dan krai parchunalen kajaraman kemodum ji yo kemaku badok lo yenin ngan widale je programin an rainin independent kemichar ilo dan Christ kumolwat amen Kumor gagi maya. Ano darwit malale kan Rainin, Chiponin Rainin, tiji do nganar saini communicayo mayar kamani logar alongolak elgun walagar koila gawan mayor kap executive leadership conference yo. Jignan karwaini ni do galip do darwit chimor lewat chuan nanin kamolo lelap ilo ami karerong suryo midok nganar with neji karerelok charbalin communicayo jan mi mayo milo terin gyo tiji do nganar saini pebage na communicain mene kaman signature gen rene do jan honorable mayor Rewan Mima, His Excellency President, Minister Rewan Culture and Internal Affairs. And we kia digital kia nganar saini communicain. When we na saini ergi aurora ne chibangan ledo ledak pergilin chumor saini. Ngi marong kachi tu penrobe yaro we chojim take some photos.
Teu jum lala jon kapobok kaya rahman. Ako yung inem niya alik karake yan intohis kaminugain. Jangan lalakat nanin kaya rahman ngan mima parkino parenot. Yar malalagin karpagai ipen kaminugain eur resolution ko me rani jitu pantok. Chino yan rano iliju metal kem yan de la kaminugain. Janet kio ledo ledangan ministry me jinci ko me rojile tayar. Kio na yunan paginin welcome dok His Excellency President point kalak cirigil tarin. Mr. President. Mola Secretary Rabaga. Oda kile cemeru jilang. Lewat good morning and oleh bemijang izin merein oleh mau bicara cetem sabrina Ministry and Culture and Internal Affairs. Kile Minister Rain, Minister on CIA, Milo Minister on Justice Perang, Ragin ar kabel program ini. Maule perino jembro me rejawar pello ministry ceblu kun lengan ini pa we kuma melele yare blu kun pokona lo deliberation wa miang ameno ibarong ko mani na kachong chono da marong lulur jaga ber resolution gen ran walleng ta lo kanono ko lo ni di jala percar wal ben minister rawaj me reja irui kachujo portfolio gain kilo cabinet ngana lali resolution ko merenai ekar berandi mata kemcer wali ilo parliamentarian we pelin ijo marang paina kinan per jonalen lo ya kilem kamulur kumang kalimureng manmur ngai izirem parol tok ngania inlaw ngai barur kuelak kinait peripemiang akan gar kilain kara magar bentuk travelan kian yar cepelo enangan oleh penrain kuelak kami yang car rorak tinggal bukan karwan mal bodan cerbali pemiang bilo gacet tiar ling richet yan resolution again kumar besi resolution ko me relubun cicit celugun ay wiji perencarbal pagcigir liano magach Nyewa, nan genot kumang kani yang mall awal bemia, saya beri rar or ke program gen, mall tata. Come on, Mr. President. Ilo taring ikanan recognize Junian Minister Rome Arlaban acting President lo tareo me kuela kain rar kamal lo wikor chamalak. Honorable Mayors nga kanya marong lalo yon kapopo kum kamolo dengan Minister Chibak Kabua. Ako eno darga rong jagay nanchirungan Mr. President ni bay kalumur kaya ni pakwanal boyen tabarak ag magatut resolution again. Mela bar kamolo kamol Mr. President. Ako yan chamalak program chirugyo. Eur cicu mengaji car keboji kamul stabare mengai marong war turdo robelen mayang mai marong cojem kanyolom kamolol mengaji reken Koramol MC Joibar kubai beronam chargia emjan chamlok programin kemar kubatu ki penrolo yenin ilawan presidenin ka Presidenan Lalinam, Presidenan Mima, Ministerinan Ai, Karchaini Communicain, Lotabragan Kuilokawan, Karmerin, Lochalang Rajmodolo. Kamulilo Kanagi, Quar Planem Karainin, Payrilin Kubai Pendon, and Shiny Communicain,
tamagam kairi ruamin enod lo am rojagin nan wan president kena chuda gilugin olven kattabargin ak resolution ngin mem ye dialog ken menin wani kemi kachida ki bam parchunanen ken kajaramman wam na kajaramman merrein kachuju anai lungo kajaramman president inan lalina em kajaramman minister ro kachuju em senator ro em iroji malabro amilo ailengin el dare lobam kajaramman masalalan wani endin kemi charludan krai parchunalen kajaramman tebulin yogam nai pagilu yenin em kajaramman pego kachuju rar kebuji ben marun pojangan yenin endin kemi charludan krai Jesus kumolwat amen. Ngay cimarong kamani juan foro ipenolip ilo terrain mo dajanar kobe yay naman ngan chicken tiya loje cuman nga kayo marong kardo ko man tiya ito rin ta president refreshment ngo kay di rabawajak. Memang kalau tak. Ano